الیکشن کمیشن وکیل گشتہ کے ملک لس کی چیرکاری 11 فروری 2024 باں سپریم کورٹ نود روچانی تہا گی چینکاری کنائنگ کیس گوشدار گنیاما چیف جسٹس الیکشن کمیشن وکیل جست کتا کہ الیکشن کمیشن گی چینکاری تاریخ قدیدہ ای درگتا الیکشن کمیشن وکیل سجیل سواتی گشتہ کے ملک 11 فروری لس کی چینکاری باں وکیل گشتہ کے 29 جنوری حلقہ بندیاں ہوار درست انتظامات سرجم کنک باں فوجدارہ زمیندار ایکشن کمیٹی جارہ پد لین دراج لوڈ شیڈنگ خلافہ کوئٹہ کراچی مزندگ سرا زہرشانی مزندگ بدش سبا گاڑی مزنی کے ساسا پھنسے تگا مزندگ بدبوگ سبا چکو زال بولا ہوار مسافر مزنی کے ساسا پریشان اداروں کی تحقیقارانی بنجائی وزیر سرفراز بگٹی گشتہ کے ڈیتھ اسکواڈا BNP ایسرو کے نام نگفتہ بلے اگاں وطا ڈیتھ اسکواڈا ہوار کنگ لوٹیت گڑا آئی وطی مرضی سرفراز بگٹی گشگے کی گستگی 5 سال اچا اختر مینگل حکومتانی باہر بتا آئی ہما وحدہ پرچہ کا گارو بے گواہ بتگی مردمان واسطہ محکم اتوار چست نکتا کوئٹہ اداروں کی شنکاری صوبائی وزیر جان اچکزیہ پریس کانفرنس کا نانا گشتہ کے در قانونی مہاجرین درگتا یک پندل سازک بتا بے بنی ویڈیوز جوڑ کنک ہو گئیں اور بعضی مافیاز سیاستدانی فیصلہ وتی سیاسی فائدے کے واسطہ تعاون دیے گئے کراچی جتائیں دمگا 2 لاش دستگرفتہ لاشانی پجار نبوتا لاش قانونی کاروائی واسطہ اسپتال سر کنک بتگا پولیس ردا لاش اسٹیل ٹاؤن دمگا لنک روڈ درخچکانی تہا دستگرفتہ بیران بتگی مرد عمر 50 سال نیامی لاش لتی روچ کنی لاش گورا چشی ہیچ چیز دست نگپتا کہ لاش پجار کنگ بھی SSP ڈسٹرکٹ ایسٹ سروکیا پولیس مزنی کچ در قانونی درجہ جہمندی در ملکیانی علاقہ آپریشن کن گئی سپر ہائی وے یسرب گوٹا آپریشن نیاما در ملکی دزگیر کنک بتگاں آپریشن زالبول پولیس کارندہ ہم ہوارا زالبول پولیس کارندہ زالبولن پجار کارڈو ڈگا چیزا چیک کن گئے غزہ سرا اسرائیلی ارشا دگا 250 فلسطینی بیران غزہ اسرائیلی ارشا تنی گتا 9000 مردم بیران بتا 2 لکھ گیش لوگا تاوان رستا نیامی غزہ اسرائیلی گرابانی بمگواری یک قولے 8 مردم بیران کمکی کاروائی واسطہ مجبوطگی مردم و ایمبولینس سرا ہم میزائل ارشکنک بتا حماس اسرائیل سرا ارشا 16 فوجی کشک بتگا غزہ نیمگا گیش بتگی فوجی آنی سرا ڈرون ارش کنک بتا حماس سرنگا درتکگی اسرائیلی ٹینک نشانک جوڑ کتگا چریشی سبا فوجا مزنی کے ساسا تاوان رستا روبا چیرے حال رسگے سرا سیکیورٹی فورسز آپریشن نیاما شش ناشید کار جتگو کشتگ IS کی آر ردا سیکیورٹی فورسز آپریشن زوبے دمگ سمبازہ ناشر کارانی ساڑی بہگے حال سرا کتا IS کی آر ردا آپریشن نیاما ناشر کار اور سیکیورٹی فورسز نیاما 2 نیم کی تیرگواری بتا احتساب عامد گس اسلام آباد ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں پیش رفت بوتا احتساب عامد گسا پیسری صدر آصف علی زرداری ہوار 5 ملزم طلب کدگاں احتساب عامد گسے جج محمد بشیرہ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنسز کیس گوش داشتہ عامد گسا پروان لاتا بلوچستان اداروں کی شنکاری وزیر جان اچکزیہ گشتہ کے آپریشن یک کمیونٹی خلاف نئی در قانونی درچہ جہمندی مردمانی خلافیں تنیگتا یک سالہ گیش در ملکی دزگیر کنک بتگا درست در قانونی درچہ جہمندانی خلاف قانونی کاروائی کنک بھی بعض سیاسی گلے جاورانی فائدہ چست کرنگے کوشش کرنیا وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے رہشو نگشتہ کے پیزوری آوار جنگے جیڑا ملک قانون درچہ گشو دیوار کنک بوہا گنے بے گواہ مردم انکاؤنٹر
کوشک ہوا گیا چریش سبب گوہ مردمانی کہل مردم ذہنی تکاثری آماچا چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سروکیہ فیض آباد دھرنا دوبر چاریے بابت کیس گوش داشتہ چیف جسٹس سروکیہ سے باز کی بینچ کیس گوش داشتہ چیف جسٹس گشتہ کے زانگ لوٹی کے فیض آباد نندگ ماسٹر مائنڈ کا بتا کیوگے ملک یک گلی یر کمال جوڑ کتا سرکار گورا پٹو پول کنگے قابلیت نیز میں مردم ملک اور دین دوین نام دب کن گیا بلوچستان یونیورسٹی نودربر فصی بلوچ سہیل بلوچ بے گواہیہ 2 سال سر جمبوہ کو نودر برانی بیمہ نیارگ ہلاپات تربتا بسا کے چیر دستیا رواں کی کشگ زہرشانی درشان کنے بتا مستونگے کھڈ کو چے کیس کو انیمگا یوکا 2 کلاک لین دیے گے سبا کشتو کشار پیڑ تباہاں چریشے سبا زمیندار جن جالانی آماچاں زمیندارانی گوشگین کے کشارہ یوکا 2 کلاک آپ رسید چریشے سبا میں کشار تباہ ہو گئے اوسطا محمد گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن آئینی نیمگا وتی لوٹانی حاطرہ رواں کی کشک بیتا رواں شہر جوتائیں راہا پند جنانا پریس کلب دیما اثر بتا زہرشانی کنو کا گشتہ کہ اگا اب نومبر ادا میں لوٹ منگ نبوتا گڑ کوئٹا سر وزیر ماڑی انگر کنی اور زہرشانی درشان کنی ملک گوستگی ماہا اکتوبر گرانیاد یک ٹک 18% گیشی کنگ بتا اشارہ 26.89% ادارہ شماریات ردا جولائی ادا اکتوبر ادا گرانیاد اشارہ 28.48% بتا اکتوبر گرانیاد یک ٹک اب 10% گیشی یک ماہ گرانیاد یک ٹک 10% گیشی ریکارڈ کنگ بتا سندھ کیسری کے سر وزیر پی پی راشد مراد علی شاہ گشگین کے اسرائیل زورا کے علاقہ مارا درستہ یک بوہگی گزہ مردم وتی چکانی پجار کنگے واسانی دستانی سراوتی نامہ نبشتہ کنگیاں دومین انگا ہندوستان کشمیر یعنی ہما زورا کیے کنگے اشیے دروردیس جماعت اسلامی امیر سراج الحق کے گشگین گوستگی 100 سالہ فلسطین محلوق کا جوہد بڑھ جاہیں گزہ تنیگت 8000 گیش مردم شہید کنگ بیتگا مبائی دی جیڑے سرا بی توار مبئی لاہور چاگردی کارندہ گتران کنانا نینستمان انسانیت پاد آہاگا امریکہ و اسرائیل سرا پریشر کہتے دری کارانی اداروں کی سر وزیر جلیل عباس جیلانی گشگین کے اسرائیل عرش غزہ دا حدود نیا عرش حد سمسر گیش کنے بودتگا اقوام متحدہ ردا 8500 فلسطینی شہید بودتگا چرشانچہ 3000 چوکا گزہ لین ہس نہ آپ نہ وردورا پیپلز پارٹی نائب صدر سینیٹر شیری رحمانہ گیسے نہادہ گیشیے بجن ارمان درشان کتا اسلام آباد اچھا داتگی وتی بیانہ شیری رحمانہ گشتا کہ گیسے نہادہ گیشیے ایڈ جنے فکس چارجز دا کلدارہ چا گیش کنگ و 400 کلدار کنگ بتا لوگی صارفی نواسہ گیسے نہادہ دگا 100 ابتا 2% ادا گیشی ہم کنگ بتا